tunin testimony khat na sei kinu hitin dunia sei ding pau hi ale grams to stin hin amai Australian missionary in iho India gama Orissa state na Majorban kitilaya pha na nei hola missionary na ahung to hin ama hi acha te ni to jima azan gi na wa hing lai sana anaki hal li hi ti je temhar ga se yin tin tima sang chen chena la dinga tha ne lung sit ta subscribe ne hin bol pi ding khong tawin pating le testimony adang dang long aniki seitan git lang pi aniki sei do ta choyong hin nangai no ma hele description box akan koi ding na nangai the ipi hele ama testimony yong asawin ain la chom nam thei pe na in la ding hin tin apana penin anyau lai Orissa gama hungma sanga hin ko chom cha na sei hitin ama pa hi sang kha jaku som ni la khatna Queensland town Australia gama na ping ha in chuting la aman so pi numei khat le pasal ni ene yen apartment hi ala William hi in chuting la anu min hi ala Elizabeth hi anu ho gut ta le pathin ngai lu ta hin ti chun ama lo pathin thulamin ahong ki bol fuin kum som be hi ahin ama Jesu Christa hin di ta chan nei ta ni chini khwa ko na hi aman pathina dinga ahin khu anakat do hai ta ipidinga mission na ahong thno hom ti ale Vera Steven ama nu hi Orissa gama pha na nei hol a na tong a khat a hin ama nu su ti chi na a holim na khat na hen gram stain na za do hi cha ko na chu pha na nei ho hengai lu na sang ta an nei hi chu ting le ani chan jingka khat man quite time a bol na hin mak bung khat chang som thum nga apana som ni ni chan Jesu Christa mi pha pa a bol dam hi cha Jesu Christan angai lu dan la kho sa da na ko na hi ama jong ngai lu na sang ta la kho sa na hin nei hi Jun pha chom kha jawen ama Queensland India Institute hi Bible college ahin aman Bible and simin ahin la kumni asim zo hin aman Evangelical Missionary Society in Majurbans hi chi ahin zon tan ahi hi chi an joina ko na hin ama jong Orissa chi ding chun ahong ti gota na hi ama anaki go jeng wa nga chun uncle ahi in ting le Bill Blanc ahin ama anato ona lui pa hin ting le anu ahin anaja da obin ahi izina miti le hichlai phana chu India khan to na jong anaja pha lo lai khan to na hui chun ana pha lo lai jewa anaja ada oi aji chu hichlai phana chu mi hi me na phamo the jing chu ting le mi me na gilo the jing hi chu ting le alang khana India ga ma hichlai phana chu mi pha anat na nei ho he ain sumi te jing in jong anadon lo ain sumi te jing ana ki da aji chu mo adam mo ting wa anat na ho chu hungnam si ya in sung nga chu mi yom thei lo izia cha mo hi chu hita bang ho chu in sung wa ko na a hindel da wa am ho pha na nei ho chu lam len bo wa hi ti an le a hi we chu ti chun ama a Bible sim na kum ni be asim zo hin kum som ni li ahi be Orissa gama India gama la sei taw ta nahi India gama ahongin hiti chun Majurbans tilai mana chun na hen tong pan ta nahi aman na to hom pi wa chu koi committee a hele Mr and Mistress la hei in chuting le Miss Steven a in chuting le Miss Arkon hi na mo ha ta na tong khom nahi chu le Gramstein na to dan chu itia mitia ale amo hen amo da nung ju ya chu koi macha Jesu Christa Bible thu a hil thelo ai am ho na bol thei chi phem itia le azen dio apha na nei ho azen dio chuting le azen wa ko na chu mi hon Jesu Christa hi na chuting le pathin hi na chu a hin mu do hi cha ko na chu am ho chon nem na am ho hinda na ko na bo chu min a hin ta san ding thu bo hin a ti lo wa hele a hil tho wa hele chu adan win phal lo hi chu thei lo ina chu amon to ala thama hi apu do tho de hi chu hin Gramstein zong hin his life ana to ana to dan chu hi ale cycle ana lam thale a mi adam lo mo ho ain mu nai nu wa ana vet zia lo le ai pi the na pi zia hi ta na zen le zi to teng le aman sum le pa yang kita ana nei ta na tong in hi sum le pa mi him tam pi ikita lo na o hin hi chu Gramstein in pi na bo 18 bol am dile avai zong ting le a haw zong sum zong akizen na da jung zui chi a hi chet sen na bon chana la so ke nei to ting le aloi hasan tanu na sei na chun Gramstein a pot tho dan chu ting le pathin angai lu dan chu ama hin mi nga to ning ha chang se na tong zo nei
ipininga to zom tit aman hi chi India gama pha ana nei ho angai lu dan chu ting la Jesu Christian angai lu dan chu ting am ho han Jesu Christian mi ngai lu na hi hin hetawe le tia ai ama ho pha ana nei ho an chu ting la apang avela ho Jesu Christian ngai lu na hin nei thi ne ding wa aman ngai lu na sang ta anei puma ana bol ji a ana chim lo ting le ana khop lo ai tai mu do thei chu tham te ngai lu na thil ki bol hi a ki chim thei pon ngai lu na thil ki bol a ki khop thei poi ti ki mun do na hi Gladys ama hi azinu hin ama nu zo hi missionary mama hin Australia gami mama hin ni khat majurbans amo ahong visit na wa ja ko na hin ke do lana ama ni hi 6 August 1983 a chu Switch Gospel Chapel Queensland mama ha na ke chang thon hi ama ni ke chen a ke chen zo lana Gramston jong ahong pain ahin la azinu wa chom khat ichilai mana chun amden na alai hin chom khat jo ama nyang na an tong pan hani ama ni hin cha thum anei honin a khat na chu nu me a in Esther jo a ama November 1985 7 November 1985 kuma na ping hai ting le Philip a hi ale Philip Graham ama hi 31st March 1980 na ping hin athum chan na chu Timothy Harold a hin ama hi 4 May 1992 na ping hi acha te zong hin pathin angai lo he ziang wen anu le pa na to na chu ana ke thu pi jing ziang wen hi lekha simowen hen la ahung ke le awa su ti anei kum ting le Esther hi in chu ting le Philip and Timothy a hi wen anu le pa nung azui ji wen chu ting le sapang ho pha na ne mi pha ho sapang ho a ke che pi ji wen chu ting le Philip jong hin alien za pa hin hoi tan apa mi zen bangin aman first aid ho adam mo ho chu ana pi ji na hi juda bang chun amo ha en ko wa na ke tho wa hi India ga ma phan nei ho kho sa na le ngai lu na nei ta ana zen le wa hi un ama thi da hin de tiang le acha te ni thi da na se yo hin amo hi ye akema jungle kema chi na wa thi na ana to wa hin chima sang chun Bible chang khan sin ga ting John bungson la bungup chang ni chang thum chang ni ama hon khop na ko na hin kai do ding a hi ding a hi pha chu hung hung ding a hi chu ting le ko le na that chan chu pathin dinga na phatonga ki ngai tu ding a hi chang thum ama hon pa la ki ma e het lo ji wa thili chang chu a bol ding a hi e chi pathin thu a hi ina sema bangowen ama ho hi orisa ga ma a hi win chu ting le hi chi mona harpur hi chlai mo na hi jungle kem Hicilaya Christian ho chun kum si ile hicilai mana game ana ball ji wai game a ball na wa chu am ho khat la khat ki pa to se na ai lo la khat ki he to na nei ji wai hicilaya hi gram state hi in ting le acha te ni ana chi wai hicilai pha de ai a le 22 January 1999 hi 22 January 1999 na ana so hi in pung som ni la pung som la pung ni 23rd January 1999 na hai amo ane ki hala hi amo hi hichlai jungle ke ma program ke chai jo han ahung ki le awin ahele hichlai chu January lang hi ji adap le jeng ni itia amo andap asa ji wa chu Willie station wagona chun ahung pa ta wen hi hitia ahung pa wa amo ho jan adap ji chun amo ho en jong zip sunga chu gi wen hi zip sunga chu na gi win chunga chun pol ki koi wen hi alang khana hi chi hol loi Hindu Fundamentalist Bajrang Pal ki ti hoi amo hai Dara Singh ama mi phalo ta mi gilo ta khat hai mun chum chuma ko nang boina mun chum chuma hong boina tampi an si ma hi ta ye cha amo he lo la ya ko na hong a hi lo la ya ko na hong o wen jang penin che station lang chu a hindel ta wen hi station lang chu a hindel ben ahung hlon lon wa hin ite Dara Singh ki te pa hin hei cha khat a hin la don hei cha chun gar kang chu atu se ta nei gar kang chu atu in atu zo zo phanin man ai na ho chu asun ai na ho chu zep chip ki ta ben ai na ho chu zep chiu bin ai khat to kol ho ala wa siwan a ke choi ji ho ai lo le lai wa I ho kol ho ting cha tiu te idi tabang akali akathum a hi mau I chua asun na hi ta I cha hon asun wen gram state na in ju ting le acha te ni a hi ti chun avata wi na hi pha cham kha jo pha na mi khat hin
Paul ahin la dan Paul alom ahin la dan garin we chana thol lunin a hal taw ni hicha inda anga Gramstein hung etek ho mi za ta banga miti al mi som gu vel hi kiti nahi ni ta banga amho hin a ko lowa a hung zam do gon phana Gramstein ale so lu leo hi hicha apang wa gari khat kinga hin ama pa gari nei pa na sein achun hicha an bol kamu pha na chun ke yong ka thain ga hu do ading gati al ke yong hin bo ben a chai chai nan ka hung le jam tai ti ni chlaya driver pa na sei na ki khana chun itia ka hung in le del pha ran ke yong mormos ki ti ama ko ma chun ka hung ama pa chu ho house pu ko wa chi hi a hen la ama pa chi na ka ke ma ke len a he le ka ga ben a hi al Gramstein a in chu ting le a cha te ni chu wam an so ta wen hi ki ti nei hicha am hon a sei na wa chun hicha mo a thi chan ge yen jong mi thum a ki kol ta ma agu ta ki kol to chu kamu wi na hi a sei na wa chun hi thi chan ge yin jong Gramstein a cha te ni ngai lu nan hin khu amang na lai de ki ti nei chuti chun Dara Singh la loi ho en Hindu Fundamentalist Bajrang Pal ki ti ho Gramstein in acha te ni Philip hi al kum ko be cha hin chuting le achapa aniaw chapa Timothy Harold e ala kum sagi be cha hin hi chom ho zo se chu lung sen le ngai lu na be helin amho ni pidinga a ha lo mi tia le amho hin hi chi Gramstein hin mi dan di lovin Christian hi sa go ne pathin thu a hele illegal conversion abor we tia hin mia ko na thu na za za lawa ana bol hi hi chun hin khu a hin thil lem zin thil lem a lo he tu sa adi lo atam zin kina ana kibawna asu unom zin ting le man tha na jong asu unom zin a hi za bible a ina sim do bang wa chun amon koi hile na that chana chu pathin dinga na phatonga ki ngai tu ding a hi Hichlaya amhon aboloi ale India namngai lu nazala bolana ki ngai tu alang khana puna mkirta kha chi pyamiti ale hichi wiswa Hindu parisat amo hin hichi Dara Singh hi anu Dara Singh nu hi sangsom ni le sanga na pi ipija pi hamati ale amo han hichi Dara Singh hin na to len ta kha atong do na hi ena ti wen hi an la pha chum kha Dara Singh police ho in anamanuvin Supreme Court in hin ko adinga life imprisonment bolding and say ahin la pha chum kha zuen amai hoila ya EPT hamba anaki heta poiti akimu in hi Gladys in the say na kinaja hichini zinka 23 January zinka hin ka comment report hong thungi hichi station langin boy na khat ame agiti nei tichela pha chum kha zowin kem langa mi aki hol mo an hi ti kem langa ki hol mo ho chu Gramstein le na cha te ni hi agiti nei pha chum kha zowin thu hong kinin Gramstein le na cha te ni thon ta poi ti na hong ni thu hong ki thot kita na hi na ti ni ti kaza do jong ka pona le ti da kaza do ju kalung anal he ezing kalung jong adongin a hi na ti ahin la keima ju kana het masasa pathina kuna he sa anon masasa kana nei ta na chen athu no na ahin la ka chanu ding it estela ko ma chu iti ka sei te dem tin na sei nei pa chum kha estel ama anaki mu pi chen a koizin nem heu chan Eimi che se boda a im hitai tin estel ko ma chu na sei ta nei Which is Gladys a in to ting le Esther a in azi a in to ting le cha te ni thi zo nung jong hin iti orisa ga mama jurbans iti lai muna pha na nei ho chunga chun lung se na le ngai lu nei pumin pathina alo le mission na chona tong jong jing ana tom jong jing honin a hi na ti ni azi chu Esther and Gladys and say na hiti ta bang hi pathin apal hi pathin aphal lo le chi mi hon ka ji pa a tha le ka ji pa han ka cha te ni hiti ta bang ha abol le hil ding hi ahin la hi chi pathin lung dei lam hi pathin hiti ta bang ho ko na aman tun sona thil agun pa cha asu bulit go hi pathin phal na be ya amon khat cha na bol thelu ding hi ti na se ni amanin atol ana jom jing honin ri chun
gram state na dei pen ta thuk cheng chu phami ti ala pathin chu ka song pi le ka kul pi a hi ti gram state na dei ma khat chu hin chu ti chun Gladys in jong pathin chu ka song pi le ka kul pi a hi ti hang san tan azi thi nung chu ting la cha te ni thi nung yong na pang jing jing na he chun gram state ni kum som thum la kum li le hi chi India ga ma hin na na tongin ting le hi chi India citizenship highest award Padma Shri award yong hi kum som thum ana chen jo wa hin citizenship yong na pi win chu ting la hi chi award yong hi ana mo na hi age sei na chi phat bi sunga hin 100 million wal hin martyr hi chi 20th century sunga hin iti da bang gram state na hin tin adang dong mi izaram khanin thi na ana to na hi na ti hi hiti ta banga he gram state na hin ju tiang le Gladys in ju tiang acha te he India gama ngai lu na nei ta he su gen the ang to Krista zala thi chan ge ya na to han ju tiang le hiti ta bang achunga wa thil aso zo bo zenga zo hi Jesu Krista mi ngai lu na chu ana tu cha jing zenga ngai dam na Gladys and say na piam tila ngai dam na hi dam the na hi ngai dam na bein akidam the mi min dam na kinai poi anati na hi to testimony say now chomcha hintin achai na dingin Bible chang chani kan sim ding in John bung som le bung gup chang som thum la chang thum nang hon kiya lung mona namu the na dingowa thu hi chang hi na zawa ka se wa no ya gen the su na nane yoi ahi wang lungmongun keiman ba noi ka zota ti Jesu Kristan nane dingo ahi ti tabang hona nane dingo ahi ahin la lungmongun ke aji chu keiman ba noi ka zo ai tai ati na hi chule Philippi bung khat chang som thumna chuni pi sem til aji chu Krista ta san zenga helowa ama dinga yesu gen thi san thu dinga zong na holung sina thil pi ki pe ani tawe ni che pathen thu ahin iti tabanga gen thi ni ke sala mai ta tu pe na jong hi pathin thuza la nalung neo na kom na ki eng bol na kom na boss na min na thap na ko ding a hi ipi le hiti tabang missionary ho testimony ingai ti nga ki til kho ma jing ji tin la Bible jong sei che ho ta san ding jing se elwa he so gen the thu san dinga jong ngai lu nei ki pi bai ta Jesu Kristan ya na sei do sa hi ti tabang ding a hi jong la na holung mo na ye testimony a ko na hindil do thai tam pia min hi jong la khadan ni thum sein ga ting apa na pena chu family ale gram stain anul le aso pi han za da ting le ani chan a chan aman ami nga to ading chu na to thai pi nga to them ti la ngai lu na nei ta na to ina chu hi ji chu hin kho wa hi bol to si he le kha sim han lang al na tong hen lang ipi hi ti yon le ngai lu na i bol a le ki chim thei pon ahel la khanin bol na ti mana ahelo le dan dung zuiza aki bol ti nga ahele aki chim sin chu ti le aga jam hoi ji pon ye chin i bol to zo si hungai lu na nei ten bol le hem thil pha ha ji chu pathin chu ngai lu nei ho nang Christian Jesu Kristan ngu ti chu ngai lu na inei ding mai Jesu ngai lu na za la nang le ke ing that do ai ji chun aman e ngai lu banga chu nang le ke yang mi ngai lu ding ai koi dang bang hilo Jesu Krista mi ngai lu banga ingai lu ding ai chon sinaim lai pe ta pathin nang le ke ingai lu nei ni chung kha jong a git lo pe ta la kha jong a phat mo pe ta chu ingai lu na te tin la ngai lu na amo jong pathin mi lung sit ngai lu na an het theina ding wa nang le ke jong mo pon lin ta ani nei ani chan an Gladys in Esther han amanin apa han lang te tin azi han lang acha te yong la that ho chu an ngai dam do thanin ai ina sei do ma Gladys ina sei chi committee a le hi chi ngai dam na hi dam theina hi na tin hi ngai dam nam lo in koi ma cha dam theina ki nei pu hi koi ma cha dam poi na tin hi izi chun tu ni chan ge hana lung do na ngai dam mo hil ni na lai lam bai ta January 2022 January apana tu ni chan ge hana ngai dam mo lam na lai lam bai ta hi jong le ngai dam phar hi tai kum la thang ge chai ki ding a hi tai pidinga ngai dam lung ham ti a han le ti da bang a chung hana gen the ita thil se bol ban angai dam thilo na nang le ge no i pidinga ingai dam thei da chu ting le ani chan na chu Jesu Kristan pathin nang le ke ingai dam ngai mi ingai dam ding ai mi a hin da chu ting le a khan da na i bet tilo ingai dam thilo ding ai ahin la pathin nang le ke chon sin naim lai bet ta angai lu na an ta la nga ingai dam nga chu nang le ke yo ingai dam ding ai
ting le athum chan ai Gladys and Nasaya pathin chu ka som pi la ka kulpi ai ti bangi hoi lai mo ni mjong le hen pathin chu som pi la kulpi a hi jing jing ai ji chon ama an lung mo na le ki pa na am jing jing ama ki sel jing jing hi te I wish you a very Merry Christmas and Happy New Year in advance ji chon imna mun cha pathin hi chu chung Christmas and New Year hagaw lam han lang ta salam yong le e khan to pi be thina ding pathin al kawin mi chang khat cheni impi jing jing ta ma bana ki mu to ki kawin pathin na mun cha pen pi jing jing ta hen bye bye